Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu Silian sang puya Chief Minister Puzoram thangan reilo te adok school chen khachu provincialized tu mani ati tun thani som pakua jinglam dar ni vela lungai district zela tanga tlan chuak mi panga te jinga mi pahni dokap thangle lal bolin te chumau san wai meten an man Assam le Arunachal Pradesh sarkar chon state ramri buai chungchang indemnity thung nimin khan an ziak Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan media and entertainment namin suman tho chua chu kumsang ni samthuma chuan US dollar tlu leding on somsari aking don ati Chief Minister Puzoram thangan reilo teya adok school chen khachu provincialized to money ati hetwi nimina Mizoram government adok aided school teachers union migas tu income billion vana pau halabot sayman puina Chief Minister chuan soya migas tu polin sarkar anthil base and thlen te chu atheile rem chandan angzela a hlotlina tur dap ani thu soin adok aided school te provincialized sungchanga chuan sumdin hunjir chiang zel chungin school provincialized tura malak na hi ata tol zela kalpui tumani ati Chief Minister chuan ramhasona ta mathlir thani apoimo thu soin Mizoram point ramhang ana taktak nen mathlir tumram hetak nena malama pan zela poimo thu soya Mizoram in zena konga ma son zela turamo phur tu poimo berte jingami zirtir tu kalkhom te chu thatha lo wathanem ngai taka na thok chunjam zel turina cha ani Heunman pui tu dang education minister person moral te point hu soin sarkar in zirlai tele zirtir tu te ma khuwa ngai poimo a education huang chunga association song tenen thona thatak nei the zel ani chu lomoma ti thu soya sarkar point sumdin hun thatok lo takchung poin arem chandan ang zela an ma khuwa angai to zel thu soi ani tun thani som pakua jing namdar ni vela lungnei district zela tanga tan chuak te jinga mi panga te jinga patni dokap thangle lalbol lian te chu mausen way meten an mana nizan khan lungnei police ko ta hlan ngal an ni thudon na soidanin mausen khotlang hian way me malak na in nizan masalama te duty tlaiwarin nimin po khan tang tan chuak te zon na be pui thak ani a nizan darel mi som panga vel khan mausen way me duty te chuan mausen khobula hotel malika hotela an manta ani Miman pani te hi an chaw to hlea ei tur chungin he hotel han pan ngei niarin ani a hotel nei tu pa hi an thalak te mausen way me te hen pe in a hotela cholte rin hlela nei ni chuan an mani hril thoi turin ati a hotel nei tu malikan alo mu vele tang tan chuak an ni ti hre in mausen khochung lam hruai tu te pe pop ngala report an dan bo zui ngalin mausen way me te chuan an man zui ta ani Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Jelon and Tlonga Chuan WM member the chu zone in Zemoy tak joining tu ani thule anuam lai chau ni lo she omlai po away me hiding to ni tu ma poimo le ni ati he thu hi champhai saphet kotor so me conference vai re na champhai ron tlang van noi le na hola ne amhan puina minister chun soya minister chun way me chu pathian in Mizo te apek pol ru pui tak zo fa te ta na pol thu tak chan pui ngai le chumche te chom dola boy pui chin tu chia thatni khuwa thei top cho thin tu nam dang te nei velo ani tho soini minister chon way member te chu mani in to del tum ta tu le mani kut kya ding thei tura taima chwa turte lemhle nei na ti boy velo mi ni tum turte cha in kutling nova sumlak lu le midang te tanga thil dong turingo ta in da lo turte na fuya chung ko ram le nam ta na ti thei angte phak tok chua puitlin thei turang ai tu na dikle hrisel nei masaka poimo ani ati minister chon Furwa tui tlak main National Highway number parugna siam na danjam te thataka zom chunga zoman tura tanla kani thu soin mi pui te nga hel kong pui siam konga forest clearance boy pui ngai te po chaktaka boy pui ni thu soini champhai saphet ko tor soime income pui hi ramle nam hum hal ti thu pui manga nei ni a income pui chung hian forest department PC department excise department le samugra siksa ten Department ka hne sang te zirtin an pe a zai lam le program benglu tak te ngai thla ka thlir ho ni in hun himom le lok tak manani a champhai saphet ko tar soi me hi kum sang ni pariat jun ni som paret khan din ani a an noya hian group pathum tuipural group boy me van noile na group boy me le vana pa group boy me te an oma hengba kan thutmun branch somni palian omek boka saphet ko tar soi me champhai hom chunga hian branch somruk pasari omek in we member pipa sing ni sang ni somrupa khatle meisia sing ka sang thum zathum somni puruk an vain member sing thum sanga zathum somret pasari an ani tun naya Mizoram le Assam inrina bul vaireng te dai veng thar omte jinga dan nova electric connection la PNE department 10 anti top saktak te chu
dan anga electric connection an nei ve theina turin Serlui bial to MLA polin sangaral te chuan malak sakin an electric connection man tur chu ma poisa na tum saka nimin khan electric connection man hi pek sak ngalani lai hun hi Assam police tele Mizoram police in kana bul ramri hum halna tura Serlui bial to MLA la VC te malak na in hun nei lo te ta na in hun the ani a in som puruk lo to ni in ruk hian dan angin connection nei to a in som te hian poisa an nei lo wangin dan angin connection la nei lo win heng mi te connection man tur bial to MLA chona tum sakani electric connection man hlan in khom toya Serlui bial to MLA polin sangaral te chon ramri hum halna thaber chu ramri bula khuwa te masona peka lua chil zel thei tura mala kani thu soin vaireng te veng thar chu Mizoram ramri hum halna tura sarkar la VC te tangkopa an malang na ni wangin angai poimo thule an harsana to te chu atheng anga chinfil sakadu thu soyani Serlui MLA chu an vaireng te chu Mizoram mela na poimo tak ania wangin mi puite le khotlang in masona an hu thena turin thei top a malak thinani thu soya veng thara omten tui connection nei thena turin pipe fit vek to ni in tuna hian tui da kholna turin teng siam zo tre pani to a veng thar in tanang rot po PCC flooring in kar tharme tangin siam ani ton thu soi ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chon voi zana mela modon ta a Man Ki Baat hi October ni thum sang sampli khan bul tanani a tuna bil tha hian voi zana ti chu ani don ani hemi pol hian Man Ki Baat program call to Prime Minister Modi thu sen khat chin che tlak te lo ngai thang u India ni ne dik tak chu nam sang in pum khat na hi ni a nam zerang ele in thum na sang ni ma se ram in pui te thisena in pum khat na hi om tat ani May ni riat sang sam pasari khan in pum khana chung chang hi Prime Minister Modi chuan Man Ki Baat alo soi lang to ani भारत इस बात का गर्व कर सकता है हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी हर प्रकार की विचारधारा हर प्रकार की पूजा पद्धति हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है और आखिरकार धर्म हो संप्रदाय हो विचारधारा हो परंपरा हो हमें यही संदेश देते हैं शांति एकता और सद्भावना का Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Assam le Arunachal Pradesh sarkar chon state ramri boy chungchanga indemna thung nimin khan an ziak he indemna poimo tak hi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma le Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu ten Union Home Minister Amit Shah shet puine New Delhi an ziak ani indemna ang hian state panhi te hian an ramchunga thingkang khuwa za somni pathum kai hnoi anin ri na ramri boy te chu an ti top dona tun ma tanga lopom to dan te mi pui chang te din huna zirte sarkar tan enkol ram chan sok na turte state panhi ramri an nai dan tere ami cheng te be sei dana zirin anin siam ram don ani state pani te chuan tuna indem na chu an thu top ni tur le hunno kal tura ram haubel om to lo turin indem ni an ziak ti an soi ani indem na jan in hu hian survey of India chuan state ram har rin turin an zir cheng le don ani Union Home Minister Amit Shah chuan state pani ten ram ri boy chingfel tur indem na an ziak chu lo momati thu soya state pani ram ri kilometer za seri zeta thuya boy na kum tam tak lo om to chu chinfel ani ta ani ati Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan media and entertainment lamin sum an tho chu kumsani samthuma chuan US dollar tulading on som seletling donati nimina Dakshin South India Media and Entertainment Summit sani somni pathum Chennai honna hethui sein puthakura chuan India ramatanga siam RRR film le Elephant Whisperers documentary ten Oscar choman andong churam tan thil sin se tlang takani ati a Indian cinema ta na hlotlen ro pui takani thu asoilang bok ani Chanchinthar chati topna na tang pui Chief Minister Puzoram thangan reilo te adok school train khachu provincialized to money ati tun khani sompa ko jing namdar ni vela lungnei district zela tanga tlan chuak mi panga te jinga pahni dokap thangle lalboi le ne te chu mausan wai meten an man Assam le Arunachal Pradesh sarkar chon state ramri boy chungchanga indemnity thung nimin khan an ziak Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan media le entertainment lamin suman tho chu kumsan somthuma chuan US dollar tulading on som sari atling don ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani